it's also the great men of God that obia wo adansidie yeah wo di focus bia wo Ghana na say o mem ha woni adansidie bia fa abraboma setna ahyase no na che say won hyedan ye di fo a wo si mu eche ye sa ye ko eye Osofo Kyiriabosom eye Christian Andrews ye papa Kyiriabosom wono so epie mo Kingdom FM emse fifi pride asreye ne ye ni din komo fa na brabo be bi ofie odi abedru a ye papa kyerem a kontomire a ye twitwa eye parabasolti waton bi da chewing gum ya ye boni tire ne ye boni tire no ne nyina waton bi da handkerchief nyina waton bi wo traffic mu na cheze wo free be bi ansa nyankopon de na ho ode ma na nle wo ahoden a wodu tutu abosom na nnes wo da kasa akese mu anaso wo wale madodo a wo pe anaso wo ye japade akese a na wo free be bi ansa enne wa bedru baby yenko eye Kingdom FM enkoti ye papa Kyiriabosom emra sisi a ebi odi kromfo bi tibia ye kromfo ebi abi menye kromfo na se me di kromfo achi da meso ye kromfo you are kromfo you are supporting them what I say enko ate won afiri mu dada oh alancha matiko shi mu ono hu se ko wutie botie hu se o ya kromfo ye no twene wi on vi so be koso edidi on ko to asu bi officer no nti edam no say ma post bi say he has never been corrupt before. Yeah. He has never been this and now let people to come and prove him wrong said work obuana ndufi say o ye ndis na say MPP ni na onye kromfo atwe hu from shi excellent because the is just say abundantly we to one more buy it is MPP ni ndis pa ye sad o bank kwamu bia mu a ombeko so awia omo ya kromfo special one pa na bi before kwa do mo kro no e ho te owi anu san ye mra hye ho se be on timi nya no hwe mra sesen o ta se owi anu no ponti judge si wa ponti bi atoto se o duru kokko to kra eyi na firim o duru kokko to kra na eyi na firim o te mekara se na me de me ba enya judge asem ena o do judge bi akotena ho enu ti se ne be sen o ta ha e be sen asa eyi e ho no mi Oma panyina kofo asase ya otimu yeah asase ne Ghana dia meje fininzem mebubu nu danagu ubu ogwa eden se betumi esu dan dia ade foforo me ade foforo ade papa efie no ade papa ne betuma ye na how de be ade ebisi factory na sasa se ebisi factory su e doso enti de hon kwana peso me hia wono because you see ade bia na ye wo a ye pese ye de ye bibi wo ban ye de be saving at tombo even abrosen to aso 70 kura na mesi esi o man comfortable that's all beja kenten so onyangu kura metu no because Ghana sase nene de wo ye hia se betwere constitution foforo oh definitely we need to change certain things what I say yenim say ye omre bebre wono mo a ebetimi aboa o man na ebe ye adwuma de mo o man no so ebe ye free what I say ye mpanyifo bebre ya abefo manager pade se wo na no se John efiri husui on niema ogadae within just a short period of time from 2016 2017 on ba power na eniema bibri yemusa say na se John na account say na da me ba power I will go back to that when we started MPP near NDC what I say yen kona na Kufuado sat time no campaign na ka no to no na 2020 say ekusi bo mu usi what I say so enne hweka o de Osofo kwa na adwa na kai de ka no 22 no net say kusi ebo mu usi what I say enso no enne no hwe de odemu they are living comfortably in their comfortable zone why not go back to a union kokohwe eniema na omo ana sika na omo ana omo account ni hwe ne de kura won they are billionaires Ghana for na ya na em ya say enipa no ba na so ba befa wo japade ni wi a o ja say o wie pe na finish say o wi ana o de kakra bia mo tafre ni wani agi na no kere Japan e ba ya o ba bigine mo o no kuin a wo so presidential ye edi o ja say Ken woni e the whole Ghana electricity company the Bobs jira contract ba wo o ja say e be de Jessica na nkotu ya 300 Ghana cedi ma obi a soni o 300 Ghana cedi kabo hwe e betima bie factory be say 15 so no so bie factory ni bo bie nyuma ma fo ye no bie factory no bie factory na nsa no ba bam no bie nsa no ba bam nso ba ye ne se de so aban mu kro no benya esika na o waye bi sa na ni nua na maka nyina ye bia me say aban no mo ba bie no wa bie factory no all right
what I say I'm a Ghana for bit many Jumae Nensono I don't the no a banner be muna binye muska and I could be Mimi expect us had no what it make us say okay one can say you Juma oh yeah you were Juma na a banner de ye be sum o mine it is and the contrast sum a 300 million now banner kokodobo no man 900 million now be nyebi e the baby bio factory. Do you want to tell me say are you helping out the nation? Kingdom 107.7 what I say and I'm a benyu do oyare na obabi wu no mo fito nsafre me kosra no antiama me ko yepe unma so ka che Osofo papa bi okruma osesa bola na bola osesa no mame ka no krencho MPP NDC for ye ne ye adwuma MPP abe so ne be ye adwuma papa hwe se Ashanti region bola no ayesesa no 300 million ye no 1 billion na watifa see their bread party no on so afafa what the funds ya kan so asesa bola into free Ashanti region near na sign no that contradiction region the region by region it is ka wo feel good pay for feel good no and now see the papa I want or the 43 million US dollars the quote or dollar of them is it no madness? 1 million US dollars I say 120 billion it may be 45 what the Makuma 43 are you kidding me? Gata imutie what the over besa ekoti gatem what was I say and so no because a honest can sanitation and the emfa the bit ma control no kwose wo na we are watibia mai ne dia yeyi nyambe tuo mo kapa Sofo what arumo ade ya menti ase nso ne se de kwa ye ba nyina ya ne yakobo bosia abrofo yi hunu bone ye koso recent video bi kura no me hu ye panimba ko America no ka se de kwa de ahwa isa abrofo no san be fine no mumbi me fi se ye mpanimfo ni wiye dodo so omo ye omo hunu nso omo nka hwe there be say omo ye be kan say omo ye educated fools enu ye hefo a mpanimfo no ye Ghana mpanimfo na sa abrofo no na woke oh me ka ye Ghana mpanimfo no what I say omo sa akromfo na educate omo Ghana mpanimfo no ye educated fools they are fools they are fools. You see, how can you continue to loan from somebody? Now the resources kokomano. Everyone you should loan soon to improve our country. Are you no fool? Me da sister we take bread train me. E kwen chua makra.